Dobrodošli u 8. dimenziju. Da li ste vi svesni također činjenice da što više i više stvari upoznajemo iz moderne nauke, ona vas sve više i više nekako podsjeća na neku vrstu magije. Svesni smo činjenice da sve više i više stvari koje nas okružuje, od mobilnih telefona, kompjutera, pa više manje sve tehnike, sve ukazuje na to da bez kvantne fizike naš današnji svet ne bi postojao. Ali kad pitamo nekoga kako u stvari to sve funkcioniše, onda su odgovori prilično šturi. Da bi dali neki odgovor, fizičari uvode neke pojmove kao što je etar, fantomski uticaj na daljinu, multiuniverzum i tako dalje. Ali najinteresantnija je činjenica da materija nije onakva kako smo mislili da jeste. Naime, kad jednu elementarnu česticu posmatramo, onda vidimo da ona menja svoje parametre zavisno od toga da li nju neko posmatra ili ne. Sam Einstein je rekao da bi bilo utešno kada bi mesec bio na nebu i onda kad ga on ne posmatra. Ova činjenica uvodi na mala vrata u fiziku pojam svesti i svesnosti. Znači, ne samo živih bića, već i one nežive prirode. Meni nije cilj da ovo bude naučna emisija i neću vas sa tim terminima previše gnjaviti, ali hoću pravo da ukažem na to, na činjenicu koju svest ima na formiranje materije. Ovim pojmom se ranije bavila filozofija na jednom apstraktnom nivou, ali malo je poznata činjenica da jedan zaboravljeni sistem znanja, koga definišemo kao šamanizam ili animizam, možda i pre 10.000 godina znao za tajne materije kako je mi danas posmatramo. Ustanovljeno je da su šamani bili u mogućnosti da višestruko manipulišu svojom svešću i da je uvećavaju i da njome nekako manipulišu. Osim šamana, tu neverovatnu mogućnost pokazalo se da imaju i neki insekti. Tako, na primjer, do nedavno je bilo jako čudno status koju imaju, recimo, bube skarabeji u staroj egipatskoj civilizaciji. Ali nedavno je otkriveno da sama skarabej ima mogućnost da višestruko uvećava svoju svest, koja se nekad taj oreol svesti se proteže nekoliko puta više od same njene fizičke veličine. Taj fantastičan sistem znanja ljudi znaju kao šamanizam, ali negde 60. godina prošlog veka se ustanovio i drugi termin, animizam. Znači, religija koja smatra da je da duh prožima sve živa i neživa bića. Uprošćeno rečeno. Naime, stičemo utisak da se čovečanstvo nekako uvijek kretalo na dva paralelna koloseka. Jedan duboko materialističan i egoističan koji imao za cilj iskorišćavanje svih potencijala zemlje, onih prirodnih rezervi, i ovaj drugi koji je bio u skladu sa prirodom, koji je imao cilj suživot sa prirodom i povećanje svesti koristeći zemlju kao matricu za povećanje svoje svesti. Ovdje ću se još malo vratiti na savremenu nauku. Postoji nešto što se zove Šumanova rezonanca. To je nešto što je dokazalo dobrobit prirodne frekvencije ili oscilacije na dobrobit razvoja svesti kod ljudi. Ta rezonanca iznosi negde oko 10 Hz ili tačnije 7,8 Hz. Utvrđeno je naime eksperimentalno da ljudi koji žive dugo vremena, koji borave u recimo bunkerima ispod zemlje i koji nisu pod uticajem te prirodne rezonancije, oscilacije zemlje, uvek se nekako razbole i mentalno i fizički.
Osim zemljine prirodne frekvencije, jako je bitan i zemljin prirodni magnetizam. Naime, mi znamo recimo pčele koje oprašuju otprilike 70% svih biljnih vrsta na zemlji od koga zavisi uveliko naša ishrana. One se povode one osjećaju prirodni zemljin magnetizam. I recimo, ustanovljeno je da je u zadnje vreme 70% pčela uginulo upravo zato jer je ta frekvencija nekako poremećena dodavanjem tih antena visokozračnih frekvencija. Osim pčela, zemljinu prirodnu frekvenciju i magnetizam osjećaju i ptice, a njihov broj izumrlih ptica je čak još veći od pčela, on se kreće negde oko 80%. Uglavnom, zemljina prirodna frekvencija je višestruko povećana, ne nekoliko puta, nego više miliona puta u prethodnih 10 godina. Sada bih vam citirao reči našeg velikog naučnika i svetskog Nikolu Teslu. On je u unutrašnjem delu jednog drvenog kovčega, u kome je i preneta njegova zaostavština iz Njujorka u Beograd, on je napisao sledeće reči. Živimo u vremenu neprevaziđenih tehničkih dostignuća koja vode sve potpunijem ovladavanju prirodnim silama i poništavanju vremena i prostora. Ali ovaj razvoj, premda doprinosi našem komforu, udobnosti i bezbednosti egzistencije, ne vodi u pravcu prave kulture i prosvećenja. Naprotiv, on je destruktivan, pravi uzrok propadanja civilizacije je nesposobnost ljudske vrste da reši socijalne, moralne i duhovne probleme. Očigledno je Tesla bio svestan tog paradoksa razvoja materijalne kulture s jedne strane i tog duhovnog zaglupljivanja sa druge. Šta je animizam, gde i kako je on nastao? Animizam je jednostavno verovanje koje veruje da su sve stvari prožete duhom i da svaka stvar u ovom svetu ima svoj pandan onom drugom nevidljivom. Na pitanje gde je on nastao, možemo sa velikom sigurnošću ustvrditi da je on nastao u Africi. Mi znamo tamo gde je u stvari nastao i moderan čovek. Prvi homonimi su i nađeni negde na teritoriji Afrike, u Etiopiji. Ta čuvena Lucy koja je stara 3,5 miliona godina, a neki su tragovi nađeni još kasnije, recimo otisci stopala u pesku i tako dalje u Tanzaniji. Pre nego što prođem na neki detaljniji opis šamanističko-magijskih procedura, to bih da vam kažem neke stvari o Africi koje će vas možda začuditi. Ono što je oduvek privlačilo pažnju Zapada jeste egipatska civilizacija koja i dan danas ne prestaje da zaokuplja pažnju zapadnog čoveka. Ali pored te čuvene egipatske civilizacije, na tlu Afrike su postojale barem još 10 velikih kultura. Pomenimo ovde civilizaciju Nubije sa svojim kosim piramidama koja je cvetala na teritoriji današnjeg Sudana. Ona je u celini bila negroidna i više je okrenuta bila crnom kontinentu. Tu su još kraljevstvo Songhai u Maliju, koje je trajalo čitava 3 veka, kraljevstvo Kuš, pa carstvo Gane. Čuveno je i veliko kraljevstvo Zimbabvea iz 9. veka sa svojim zidanim kamenim naseobinama koje su se prostirale u površini od 700 hektara sa sistemom za dovod vode i kanalizacijom. U periodu pre 10.000 godina Sahara je bila prekrivena rekama i pašnjacima i kao takva pružala idealno tlo za razvoj prvih ljudskih zajednica. Dokaze za to na prikazima koji se nalaze na zidovima u pećinama u mestu Tassili u Alžiru. Ovi crteži datiraju iz perioda između 9 i 7.000 godina pre nove ere. Možemo samo da pretpostavimo šta se sve u Sahari može sakriti ispod te ogromne količine peska.
Primere takvih crteža možemo videti i u Libiji, ponegde u Čadu i u manjoj meri u Južnom Egiptu. Ako su podaci o datiranju tačni, možemo sa razlogom pretpostaviti da se radi o jednoj od najstarijih ljudskih kultura na svetu do sada. Govoriti o opštem duhovnom nasleđu celokupne Afrike bilo bi faktički nemoguće. Prvo zbog ogromnog prostranstva, slabe infrastrukture i velike vegetacije u centralnoj Africi, gde se recimo jedno pleme od drugog, koje se nalazi 20 km, može da govori sasvim različit jezik. Ali o tome ću posebno pričati u nastavku serijala. Govorit ću o metodama koje afrički vračevi koriste kako bi proširili polje svoje svesti. Pomenut ću posebno vudu religiju i pleme, i vrlo interesantno pleme Dogona. Ako vam se ova tema dopala, zapratite naš kanal jer garantujemo da će u budućnosti biti još zanimljivih tema.